Abunge bambunge nene na muthuro yumune nende bameneretie miario ya Rais Ruto na Raila Odinga ate kuri na ungumania mbunge ne chiyele ya Senate na kinyambunge nene bakiarekire gikaro keruare bariuga ate bedrite nende bakidetera Rais kaita kakonde ende bariuga neteka kubairia nabo akware na nyuma amona bokwedera nende bakichinyangire kinyari etokire aringe kura abunga bankuruki bariwa Rais na bachoketie ndao amona kubagira njone bakimuria kuweta marietwa ya bara kwedera nende akiringanitha kia na ungumania kuria ni nande guchokaniria megambo kukwambiria ate Rais na mbunge ngwataniro irio nende direte kioneka kwa kaita kamya kedato egakaratea no kedero kiringe kabonne nori kwina rwaria kwebelwa kwa CDF abunge bakethira nende bagita atia kana wetithia na mbere ngwiche maendeleo ni kumania no ntubone kyo tukubere tukuthatwe kurega kithira nukona takangotaniro ya ndwangichu yelene ndi yomba kuragwa ni miaria Rais Ruto ya kugata ya bunge ni bakukia nkukumo mbungene kayomba kuthukia ngwataniro ya na Rais Ruto araya na batini ndio kurukira 23578 na mbeto SMS reti nambari kinyari kuno to macho kionda kinyamoni ya kukaraginyano idroitwa ya yo kurukira mitandao yetu kinyaneria ni Facebook X na kinyani TikTok atukuria miario ya Rais ya kugata ya bunge bakukia nkukumo mbungene kayomba kuthukia ngwataniro ya na Rais Ruto idrokera na batini tukathoma yamwe ya maoni yaku tuitana mbere na ndeto chetu orboidwaria ya mara tukubanganite kindeto chawero taidatu Gavana Mbarire Njuki na ntoithingi ya gucemania Embu na kumeneria bune nendo ire ciumire cia kago abunge bambunge nene kumeneria na kuregana na miario ya Rais Ruto atene bakukia nkukuma bakiwa Rais kawachokeria ndao MCA gukena musonda yurayo betikiria kwa mukira mbeche mukwe mukuma kithirikari nene ya sniper kuwa mwendo wone ndi akathi kwa njuma ya kiumia kinyuma ya mwaka yumwe na mieri na nari mochari Mwaneto madithi wa Roberto ene Purity Richard na ngeto Phineas imana nandato cha werothe dheto ikambiria daicho chongwa Magabana bobadato ba county chekire mara mutumantu edingi wa Meru Cecily Mbarire wa Embu na Muthomi Njuki wadarakanithi ni pamineti ndo irechidirete cheko jira wanteri chesia Kago county ne Embu ati Kameru na mbere atongira baba kiaria kire karo kire kithekirete town ne Embu Njumanne muthenya bagwita mukenya wondi na Kyoto kyakuritira ngui nara kwenda ati kuthangi kwa na Gavana Mbarire yatumiri ati ni bambiritie wakibatho kwengia muguka kenda nende kuthiria pinyano cia Kago ritamoniko mushiri no twambirie cio Avuri biashara amuguka akuma kaunti cia Embu na Meru ni marauru gukorwo na thayo makiruta biashara ciao ino ni vuva ya ngucanio kumira mwena wa Kago baria avuri biashara a mbere na a Meru mekwanagira ati nio marayanira vikiviki ciao kuringana na Gavana wa Embu niwe Cecily Mbarire arauga thirikari ya kaunti ya Embu ni ruguritie thoko njeru miena ngurani ya kaunti ya Embu niguo kuthiria musukumano mwena wa Kago na ni twise ni mekaga biashara guku especially ya muguka na twauga wana wakoro kwina mundu umwe kana ire gatagati kandu wetu wina mevia ndungiuga ni community yonthe tuthiete ru kwambiriria process ya kwaraniria as communities tondu turirikane wowo Meru Embu kwina Embu engi muno na omai Meru andu amwe wana biashara Meru ni maraumire cia Kago mako gwere kira turenda gwika number 1 ni ratumire team yakwa ya trade ithirorie niba muguko kendagirua bau gwere na baria Gavana wa Meru niwe Isaac Mutuma arauria ateti kwethema na kuleta uteti thiini wa biashara ya muguka na mira niguo matikamithũkie kama viongozi tumekubaliana tuunganishe watu wetu
wale ambao wanaweza kuwa wanafanya watu wapigane, kwa sababu watu wenyewe hawapigani, ni viongozi ndio wanaleta cheche za aidha kisiasa ama kuchochea chuki ama kusema hawa ndio wanafinya wale wengine, watu wanaanza vita. Otherwise watu wenyewe they are very peaceful, wanafanya biashara pamoja and they love each other because basically we are one family. Wameru na Waembu, Tharaka Nithi, we are family. As at now, kuma tongeria tuwetekaniria ni twaritie na the two communities na tugetekaniria tutore kana tuitanirie ngugi turiamo yaura tutwire because anto Baembu na Meru na anto Tharaka we are basically family mwe. Marĩtie mĩario ĩno marĩ thĩinĩ wa taũni ya Embu, varia kaunti ya Meru, Embu na Tharaka Nithi maraĩ na mũcemanio wa kũmenya nĩ atĩa mangĩhota kũngania takataka ciao vamwe na ithondekwe ituĩke kĩndũ kĩa bata makĩria. Ĩno nĩ kũringana na gavana wa Tharaka Nithi nĩwe Mũthomi Njoki. And solid waste continues being one of the greatest challenges, and we are looking at converting that problem to a solution of resolving or solving our employment problems. And when you look at the solutions available from all the options we've seen when we travel around the world, we have seen a solution that is African solutions for an African problem, which is a model that is it is actually been not just invented, but it is being run by a company from Ghana. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Bunge nene nionekete ninde kuruta maroroye guroria miario ya Rais William Samoei Ruto ya kubaringanithia na kurenkukumo miario ninde bunge babaraganite nayo bururu wa bunge bani bauriti Rais William Ruto kuruta ukuye buraina bweguru ria manto ya bakiuga ati miario ya Ruto ni akubacho ni abekira ndao na kinyakuma menanithia na haringi bakura mkuruki ya baranene tukurwa ni Anthony Kathenya ari Nairobi ni ati bunge bankuruki ni baragani na miario ya Raila Odinga tikigina kenji CDF ikibatire kwebura na kunenkanirwa Kirima County. Mathaa mataretu nyuma ya Rais William Ruto kumeneria kila ugitini ungumene bodene kuthithika bungeni na kurithia mamilioni ma mbeca methirito magitukira njarani ja bunge. Kuringana na Rais William Ruto, abunge bamwe ba kamiti ya bunge betirie milioni 10 gwetukia muswada wa anti-money laundering bill. Abunge ba kamiti ya jaila kileto kile muswada uju itongoretwe ni mubungu wa Tharaka Gitonga Murugara ni beumirite na kuregana na miario eno ya Rais William Ruto. On behalf of the Justice and Legal Affairs Committee, I wish to categorically state that the committee did not solicit and did not receive any inducement of any kind whatsoever from any member or quarter in the ex-consideration of the anti-money laundering and the combating of terrorism financing laws. If that passage of the act and the amendment was procured by any corruption, then that corruption can only come from the executive office of the president, because they are the ones who wanted it to pass. Kulingana na bunge ni mbithukire na mateta mama matina umanobweko. Speaker, Parliament is under attack, Mr. Speaker. And if you go on social media, read a newspaper, switch on your TV, continuously this house is under attack. We feel endangered as you walk the street. People, first of all, imagine you are some 10 million or some 150 million, and others possibly think you are the worst enemy of the people. Abunge bakendekithia kamiti ya bunge ya Mainya gweta Rais William Ruto kana mutongere utunguki bwa mungi Felix Koskei gukinya bunge ni kwereithia umabongo menebula bukugwetwa. Has been called the house of extortion. This house has been called a corrupt house. This house has been alleged to have received some 10 million. My suggestion, Mr. Speaker, authorize the Powers and Privileges Committee to summon the President, or if not the President, then the head of public service and the secretary to the cabinet to come and tell us about these allegations, because we don't know how to protect ourselves out there. Abunge bange bakendekithia sonkoni kodidwa na bala bethirito bakithithia ungumene bobo kojokire matagare maki watho kenda gutiga gwa kabunge yonderuko. People who are corrupt have a place to go in this country, and that is the court.
ikiwa hapa tunaweza kuambiwa kuwa wabunge wamepewa milioni 10, tunataka kujua nani alimpa, makusudi yake ni kitu gani, alimpa kwa nini, na hii bili ina siri gani kubwa mpaka itolewe 10 million, Mheshimiwa Speaker? The rule of law dictates that when something is wrong, the law takes precedence. Mr. Speaker, I want to imagine that the President knows this, and I'm sure he knows. Let him subject all of us who have been found to be capable of being corrupt to the rule of law. It's as simple as that. The person who was given the money is known. And the reasons why the person was given the money is also known. Honorable Speaker, as members of parliament, we need to be cleansed from this. We have suffered a lot as parliamentarians. Kuma mji munene Nairobi, Meta Anthony Rangi wa Kathenya. Mĩario ya Rais William Samoei Ruto yaungumania mbungeni ni wati mbaru ni mwandiki mnene wa kiama kia Bas County ya Meru Alhaji Mwendia akiwa ati umara maribune ndeni bwandite mirikire mbunge Mwendia kurukina ugite ati kuri na ungumania Kinyati ati kama minister badirika nene ya kimeneria na indeba mba ama minister barakuda akiwa iba kwendia kandaradhi cha thirikari na gwitongia na mbeche cha mwingi. Utugi kare na ripoti ye. Itukugwatanira na president na konete mantu jaja achereri muno. Ni migambo ya mwandiki wa kiama kia Mbasa Jamil Alhaji Mwendia akiuga ni bakugwatana na mutongiri wa mugongo ati ni umaungumania ne bwingite mono kiri mongo jwa Kenya akiuga wenonete mbere ndiri arete uga nyumba ya seneti ni nyumba ya ndao no koroku kagite na kwebere ora warenga bana wa Meru Bisine ende akiuga te seneti kana bunge akiungumania bure nyama obisi mwanyanja kire mongo jwa Kenya no kajo ojori ungumania Tamaskuru obisi Chamyunda Itobia Borisi Itobia Ndisi yae na maobisi Jange na Kinyalo aji akioroti dhire kiara mawaziri ba Rais Ruto akiuga baingie baono kabenda giatenda mambilioni jambesa gitumi beda gira bakirita mingana mamilioni kire arambe o mtu kyombe ina muntu ago Kinya a minister kana mujumbe muchore oku akedre na mbeche itecha muchara jwawe akomba gwita kaniseni anenkanira milioni 20 muchara jwawe jo miaka 2 Nandela aji na ugete tiga Rais Ruto akayo kia mutarata jo mwanya jo kurwa na ungumania ari na umabote dhira akiuga Kinya wena njire mweka na ingine dhirete itonyidete kiri ungumania bou time ego Kinya ya go pose as a nation time ego Kinya ya kurunga as a nation tochioria no tuketia ndikuruji mubiene Alhaji na ugeta ja Meru kire thirikarire ariku ya Kawira Mwangaza Kinyoni arina ne akojeri na ungumania bonene indi akiuga thaiji ngabana mutumanto ethingia na kurita ngugi yonde gutigera gutina obisi cha county igukujirwa na ungumania ndira bakuritira mukari ngugie thirikari iritaniritie gusavu mwananchi na haki. Thirikari iritaniritie kuristore dignity ya mwananchi wa Meru. Keripotera tetosha Weru reakwa rietwa ni Mutuge Kare na nikumira kinda tonende ya kadenko dange uguri kana kekire kitatu kuria miario ya Rais ya kuga ate abunge ne bako kyankumo mbungene kayomba kudhukia ngataniro ya Rais Ruto kana na ni atubongo ko gumba kwitha kwikarika miario ya Rais ya kuga ate abunge ne bako kyankumo mbungene kayomba kudhukia ngataniro ya ona Rais Ruto irokera na yana batu kurokera 23578 na tukethira nende tukithoma yamwe ya maoni yaku twithana mbere ni ati speaker wa bunge ya kaunti ya Meru Yobundia ugite wikirwa kirore korwaria rokigena kimbunge cha makaunti nitadari ne kiri okura koga iba mainya nyonto ne MCAza bakenda bakirita ngwe yo no tegoriti ngwe ba mangabana batino kwa bundi ariwa kaite na kaunga bana ore ne MCA batire kudaita gangwe no ritingwe bo kinende no wekere kuda bageta kurutuleria marukenda kuromba mbeche chimbunge ili abakubatara katiba na kinyokuru kia kwa muswanda yune ndio kaduri munoge ni kwete MCAs uchiathi muduri murioki nachio
Spika wa Meru Ayubu Bundi na akathitetua na mutongiro mugo kuthwagira kirore watho buria bwatongire turi seneta Meru Kathuru Murungi bogutigira ati assembly cionthe ndene Kenya ikithikira mukira mbeca itukurukira kithirikari cha county nuntu netho changamoto nene muno riria mbeca itike rutero ngavana na ndi mbeca chena chiokoria ya bukwendo muchonko na bukamuchonko na teno nto mbeca chejira kiwe mbeca kare gobuchainira babure assembly butumba kuona mbeca ankiwa ibwaga muno nyage president wetu His Excellency William Ruto nonto bwa kuona thine irian thirikari cia matura ikorea ke kwedia gutegera mwitire jwangu ejo rutero ngavana akuringana Yubundi agonde bubu bukathonya bwitethire muno kona MCA bakuthabeta matomine muno thirikari cia county akinyabo bakona kanyaga kuria mirandi kutena guchererwa twina issues aja cia nyomba ya kawa payment ichi abatukothoire mapema na mbeca ciareo but barabara ofisini ibaregere ku release mbeca iria na tubatu turi assembly twabandikirite barugo ithatu but na ndukona atwitite wiko 14 na the moment wiko 14 then lazima bukare mbeca iria but ketha batu twaina mbeca directly batu twatuna problem ya kuri antu bare na ngui kathira ure batiko gitatia kuthira na then ikethwa ikieja ugebu nene muno MCAs kugeja gutega guterwa saindi ngavana uraro gwita ngugi amna bubu etana mbere kugonga mutongire mugongo nonto bakorotera ngugumo ire kuonekana nyombe seneti na mbungera nene tikaniria na right honorable Prime Minister Irondinga ari akuga utio ngavana bati gweta ki seneti gwetochoke biuria nonto biuria bigwetochokwa na ari imbechi gwetwa waja kethera ni assembly zija batwi nyatu itweta seneti ria lakini gweta biuria kurua no mbecha weta gwetwa nao akiunyando angicha thirikari na kinya masukuru ijeto ja kinyerwa atwe president ajuketie ni ndongi muno na mbuga na inyirie chukuru na institutions iri gweta ki guchoki biuria bia audit pate akareba kinya erwa na njira cha wetu ambecha no tombecha ile batena cio example kethe chukuru neterwe milioni 5 kana milioni 10 inabeta gwita milioni 10 na abara hakunengane abutekiriwa muthire nandi Ayubu Bundi akethwa kiromba thirikari nene itigire kinyayo nikenda gutiga thirikari cia county ni gwita bega ro kubaterie the national government etedione ora counties ikomba kuthiria marandu na uria moving forward kuma the financial 2025-2026 uria kathira utira andu rekweta rekwaro over na rearo over then ikethwa ili budgeted mbecha as a pending bill ke the next financial year tuone ura the county government ikaran without gwikira andu mbeca ciao kana kwethwa kwina pending Muthuri Muriuki World TV mutiro Kangangi right ana nikumira kideto tokona kanya kakunoka ende nchokirete nyume kaitaka tikurara tukeda nindi tukitana mbere na ndiricheto kana kwa ile mantu mwanya redrite ya gita na mbere yare amuna tumiri ya kuthikwa kana kuno kone ende kwa Daniel Mudhiani kana sniper Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithite maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwite kuma 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire guru ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati zetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top.
Chancellor, Board ya Trustees, University Council, University Management Board na Senate ya Kenya Methodist University niba kugwata ogeni ya kiamambiriria alitobatene na chore bakemu muthenya jwa mbere kugomana kwambiriria yani Founders Day Juma tariki 24 muri jojwana na mwaka juju kwambiriria thejire na nusu charukiri Kemu Main Campus Meru. Mwali munene akethirwa ari Reverend Professor Zabron Ndamburi, Chancellor wa kabere wa Methodist University na nkurukira wali Bishop munene wa kanisa ya Methodist ya Kenya. Moroto jwetu ni honoring the founders and advancing their cause. Kenya Methodist University, the future is here. Keke, kabeja na kamutu yake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kanano kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Nuije kuthomera Meru National Polytechnic tebo alimo kana lectures zake na mauku alitobetu betherwa na project attachment innovation fairs na kinya kuthoma kuma Kiribangi niyo exchange programs nitugwatanira na kampuni mwanya gutigira alitobalikanye nega kega kulita ngugi karakana kana workshop chietu ili ne intobande bya kuthoma computer labs nyomba cia kurara cia litwa libraries na recreation facility ulinga njeki kithomo. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. Nuko thuganiria gwita skuru enthongi na enjega kienda kuthomera undagitari. Thuganiria gukaragwa kubwega jamurito undagitari. Chukuru ikomenya uria kugita kirimikarire na moritani. Nikirokarania janjemwe na kinya chukuru ikumakira aritwa. Ukienda kuringa ndari. Tukugwate ogeni Imperial College of Medical and Health Sciences. Gugia undagitari yambairie na gushwa programu ero kunganira na no mienda. Imanto jamikarire katikati ka aritwa na atori, aritwa na aritani na boge tomi buru ndagitari kumenya gututira mwajie uria kubati. Kiwi kyo getumitwa aeroke wagya college re anjega buru gitarone ki Afrika. Mashindano neja Africa Company of the Year Awards 2025. Ujokane ba mweri jokenda ibwetete na mbere kiri campus yetu Thika na Nakuru. Nonto bwante tonkuru kiringa thimu namba 0719 223-223. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on StarTimes on. StarTimes. Enjoy digital life.
Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Nende kama nani? Yes, ndio wenyewe ndio ndio bana. Karibu kiti. Wataka nini? Yes sir. Ukumenyiria ati ugwitirwo ngathi ona ndese. Mbie wende. Mara maya wewe chokebe. Onde. Chivo. Atoto. Ndio buru mwingima ya Lea Premium na chapati china muruko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini tarea. Menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buru na mutujwa nkima jolea Premium Fortified Sifted Maize Meal na juankano jolea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour na juronekana na magurija mega buru. Na ni tamu. Toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea Premium. Bueno, tupoco te vete mbere kwatana na batu ekindero cheto na tuchokera nende kikyure kiratu kudetu kyura kia mone mwanya mwenye trite ya kinyao moko adira kiwa ni mwenda kadheru tualiongea ukweli. Kenya ni hongo ni kila mahali, starting with him. Timeri ya kone ya mwenda kadheru ongea kadira kiwa ni Duncan kutoka Mikindori. Nimeunga rais mkono wa bunge wa chunguzo wote ongea kwa aritwa ras kumantere chero iriari wa Phineas. Maoni yangu ni kuwa president MPs wata divorce, ndo maana slogan ni one term. Leo tutumira maoni yaku kurukina na mbetu na tuketha tuya thoma na ngina kuni atinende le muthia mathiko ya nchamba ya mitandao. Daniel Muthiani kana sniper ni arikete nende gutumirwa kuringana na njaya na kinyaka miti ya kubangania mathiko. Sniper kedira kithika wa njumai nyuma ya ukara mbarabuni ya nyumba ya weka kuko kaita kamwaka yumwe miri na nantuku 20 Sniper erikana gani kedira kiora wana mwiri yokyo kutewa mwere nentere chia daraka nega mbari uno ridriti nende rigeta nambere unne ngwenduranite Ronaldo. Tuko nkurukia maana tano nyuma ya kukia keke robo gada nende Daniel Muthiani kana sniper akaumba kwedira akinoka kwa Abo ne kuringana na nje ya mutotigi ira nende yuite kamuno kia igeta nambere ko muchira Kyoto. Nyuma ya kukia Muthiani, Profesa Kithure Kindiki kaitakarane ndi ari munini wa rais na thiriti yake arakiantoba na kuwa baraba kuringanithwa na ikuki ibabatire wikirwa mpine na kuyukirwa itagari ya kiwatho. Kuna kijana amepotea hapa Igembe Central. Na already complain kuna mtu amerecord complain kwa polisi pale. Na akasema vile alisema vile huyo mtu alipotea. Sioni kwa nini wale watu ambao wametajwa kama washukiwa hawajarekodi statement mpaka saa hii. Gavana wa Meru kaiteneka urakaiteneka uari munini wa gavana nwe mutumanto edingia kinyawe na umbere kwidira kilungaira njaya mututigi na kuwa no mwanka Kyoto kioneke. Ukethira sniper kakwi makosa abwithitie kana kwi makosa abwithitie kwinora sheria ya Kenya ekuga kwinora katiba ya Kenya ekuga
Abunge Bamiru kinyabo batatiro nyuma kiri kudetera sniper na kuwa no mwanka baraba kuringanidwa ne kukiakie bayukirwe itagarira kiwatho. Wanasema kuna kijana ako Masare anaitwa sniper na sniper ameuawa kimakosa, lakini rais ataangalia mambo. No kiri kachakacha yu urawa ringabana wa Meru Kaira Mwangaza kinyawe nedrite nendi akiota wabu kadhaa ende numira werone na kuidetera kumania na miariu. Wana muna update mambo nusu. Mnapaswa kutuambia kupitia hizi simu tumepata hii na hii na hii. Kupitia hii na hii tumepata uchunguzi namna hii. Mimi kama governor nataka kuprotect integrity ya ofisi yangu. Naipa kirigira nende kwidira kirita wande ni nyumba ya weka kuya Maua Methodist Hospital mtuko ya njumana kunokwa kira kireo nikidira barabedire ite bakiruta nairia kudetera kyoto kyake bageta na mbere na untubu kana murio yuetiro anjake. Anjamantere chadarakani korera thirikari na kinyanto baindi bobo ya gutonyera na kubatetheria kikuria mbeje chechibitari shiringi milioni 1.5 ire chiothirite kiuma na kiana kurigitwa kwa mutana wore wethirite kiwata mutino atete chukuru rukiri mruto wa fumfonde na chukuru ekawa ethirite ninde kiringana muringi amatuka na utianda kenende na ngurari ire chetumire athinja kiongo Paul Wakabiri nandatoi. Ari tariki 10 mweri wa ina mwankani uyu rira mwana uyu korito James Nguo wa kirasi ya form 4 rira chokete cukuru ya Ikawa aragwe amwe na arito abange batware bikibiki ni kingo bairwa mwanka cukuru rende bombire kwata mutingo umuthuki ura watemire James arairwa kiri ICU meri 3 kithingatanio ya kuna ndari atubesa turandaringana tubiachara ndaringana tutorimi ndaendetie lakini gwe kinya thaa 10 ndawatie ripoti ndaringire principal rero mwana na watire ajari nene muno ntubatwere bikibiki ba ukinya chuka bathiete Ikawa secondary school mwana uyu no Ikawa iba thochirwe bairwa Chogoria hospital tariki 30 mweri wena indathire kwari Jumatano ndathire Ramichi ndethera mwana ria ICU agatukiaraniria na bwana Ngurani the wa James ni ati tayari James naombete kwambura sibitari prende atiumba kuma kwa tombete kuria mbeca baribari milioni 1.5 irana nwegwengwa kuma ciarirwa toro ciringi nkobe amwe na kuigwa chuma nene mucie uyu wa Kigiciko mwana uyu nairirwe Sanjiko ward ara ena mbere mbinge muno na andichanjirwe mweli waju wa mugwanja na ntomba kuona mbeca cia gwitethia ende kagita gaka ena mbiru ira nene muno ya 1.532 ira ni ntomba kwigwesera no ntundi murimi ngugia kwa murimi ntire na ng'ombe ntire na mburi irio birangwa ata hivi ni muno nkathinirana baraba ngebe cukuru babe primary no institute no jurare secondary ya ukuindi bakiuria ndi wega mwena atongore gutigiri bakubatethire kiri kuria mbeca ino ni kingo mwana wao mbagucoka cukuru na nkurukia ruthakigiro ya KCSE kira kimwetereteruani urara kumurira nonto itukona thaino kinya mia yake tikumira bwega na imugitwa form 4 kinya nafungukitwo na akiri akiayona taka kwenda utuka muremavu eni nkroma kiabo tete kinya na maromba na boto tete ombe kuma simitari aya nagamuchie tome kumupura pia ombe tone kana komba kuza kigerio mbindo de tiarambe ya tariki 23 mweri uyu wenana Jumamosi arwa primary school inkuromba atongoria betu bagwondi atongoria wetu senator atongoria wetu MP Ripotera Weru TV kumantere Chedharaka Bito Paul Gwakabithe
Ngino kunate bodi ya municipal ya Meru niliongete ntere mwanya chatone ugetega witi na mbere na burabomba kwerekania mirandi ya kionekane iraidrite kibangana irwa bodi ni idirite kielunga kinyathoko ga koromone irebangiriwa kwa namungana yo milioni mananana itura ya koje thoko ya marigiti na kinyama kandara kirindionga ya ombondi nitarete werubo bogutigira nibakwagirithia uturo wakari na kwa biashara rere kuritira biashara yo. Including ile ofisi yetu ambaye inajengwa ambaye pia itakuwa na koti ya municipal. Na tumeona hiyo nyumba ni nzuri na itaweza kuwa town hall ya Meru ili tuweze kufanyia kazi hapo, tuweze kuhudumia watu wa Meru. Pia pita mpaka mahali uchafu ya Meru yote inapelekwa. Kazi inastahili kama hapa ili hiyo site hiyo takataka iwe managed properly, iwe sorted, ndio ile inaweza kufaidi watu, na ya kuchoma yote iwe sorted. Tumeenda mpaka Koromone pia tumekuta iko na shida kubwa sana, na tunataka kushukuru serikali kwa sababu serikali ya William Ruto imesema itatupatia soko ya milioni 800. Hiyo soko inahitaji kuangalia vile hao wanafanya kazi hapo. Tumeona wanafanyia pahali ambapo kunataka kuwe na improvement. Andinguva bagwe kaba beto bo na medo na kibyo kanoja kwa ndi municipal manager leo tubakara ofisine bomba kwiro ntetu nyingiri tibwetania. So uniki keno ni ati chairman wetu na mbundi we tugweta kukunda agweta tona jamwe okiki jamobona na bona jabui na jangi kasoro hapa na pale na nikie tumi nayo mbundi ile one njare kona yateagirite nikende komba kujabibia na unindi na kugwirwa kuko nene ndi municipal manager tukuona kuna challenges hapa na pale na nyathirikari ni kugeria kuitanguge hapa na pale. Kuna project kireche installed na kuna project ongoing. Kwa unande kintu gya kwira antu ba Meru municipality ebatu embondi ezire aja ne mwananchi nguge tukabwitira na tukahakikisha kila mtu onde tauni neje comfortable na nakomba gwita biashara yewe na akana na kintu kimuko jwa akari na tumiri barabara ya Kalankware wita kadare wandini ya Dhururu jene ibameneti MCO wa Julius Kabira pakiwati naremi kubathondekera barabara yo bari MCO na direte nindi tumibya kweya na direte tumibya kweya na nyo ntukaitene kawathani bokaira mwangaza ugane kabati kuwatana na nekyo tingo yoneka. Nicholas Chabari na ripoti. Ni mathina maratumiri barabara ya kuma Kithare Mwanka Kalankware ebokurukira wandi ya Dhururu jene bakiuga barabara ino ithukite ebonene na itaro rimwa. Barabara yetu yatemirwe ne December 2017 iteginya katika uteginya turakta ya kinya mwetu bwithiria batu tutura kuyanga mierene muno ruterero rwetu turiana thini nyingi sana ria kurite ana betu nya batu mba wita skuru batu bengira cia twabakamata na kuria bakiwiyanga njirene na batu turia tugiona thini nyingi sana okulukira barabara ye nontu kinya muntu wetu akethirwe tini murungu baba inge katukamata na ituro na mathandu kutoka ichinara yetite barabara cia tu itekinya mesie na tutiona wo tuthikiria batu kabira katukwira urite ngwe na urite ngwe kuono nontu eita ile ria kuno mona rithiri no tenjira wenjite ko tukwenda njira cia thiru ciithira cienji mbeca cio tha itire roro wa kawira ati obwa mbeca ici yayanirwe ko itukuria rathaini atawatwira na mantu ya maingi ya nture na batue katu intobitia wa barabara na twakamata na miongo yetu ogwende bakiuga itaka MCA wa wandi eno to Julius Kabira akonekana kinya gitumira botho kumbecha acha agwandi eno no ntotire maendeleo bakuona kinya barabara no akikuthina mbe na kuthukanga na akiuga na kuwatanira na thirikari ena iriku Kabira mbeca cietu na ucienyangia na nakulo mbeca ira ibatu kwethia cieteithia mwananchi mutongeri athura wa nikenda ombo turetera maendeleo twakarande twataririe nya kontu kamukara Kabira atugwithirite kuma ikuthuro uteko turona na kwenyangia mbeca cietu na kutwacia batu turi bao kwatuika kibindi kia miaka 5 utingwe antu bathiro baritiri utenjere igwithitwe uti mbikana mbi utiana bandiki bungu icingiri kwandikano everyday
ngono kai kwandikano lakini sietu ina ile na twiri naenda simbesa sietu ina atwanya twetu to kwandiko twita na kwendi twanya tara nendi twanya ina mbiu lakini ate kwaniro no kabando akwenda utumira mbesa sietu sejira musie wetu ra twatarire yaka gurita ngwike menyano ntore ate methikira buru araumire ta kwinja barabara kivyo nara muithone nara ncoro iria batwe tore antu tu tuona wo twinjira nara maiya yange yatwire no yatero ibayoyu ino araenderia tractor antu twinjirwa batwe muithone aretire kwinja barabara na tutiona barabara rutere rokuma mwanka stage ute barabara eria ko batwe tukuromba twolelwe no ntwe MCA wetu ra twatare ate tuthikira na ate twolela cia Gura mheshimiwa Kabera tonto tewe ya kutonga kewe arumarangi na takore mabarabara na baibadio na tutieta na kona teneto tuka turita skulu iyo tukabindi skulu eteteka tonto banya mitho iyo ansha njere iteremi izo kuromba ne romba nene ukatha kombekana tudure ongioro ombo tuthigire Kumathiroro jene Gembe Central Western Class Chabari. Tukitabia ni ati iya njira ya ukiri wabyo na kurwa na ungumania yuthi bawandi ya thangada ibadirite nini bakibangana kia matinda ya uchetha muthira yo volleyball yurani niyo idirite uchethero kinini kechukuru iya ikana bado muchetho yoni ya kurigiria kinyana bari abadirite nini bakinga chukuru na kinyabati ribo kuri Atalanta chiona nkuluki kwebana na ndawa chambogita Umaya mbeo mbithi bakuma ntere mwanya cia wondi ya thangatha bari citigane Central kuona MCA wano Elijah Kimathi na umbite kwa gitejanire bunene mbeo mbithi mono mantu megene na michetho indi bebanganite bari bongo na bomba kuigwa bagicho achore bo bara bakabatethire kimantu magukire biego bio mwanya michetho ni na ale muthe batinda kenini yekana ntere wa inu cia wondi ya thangatha uchetha mubira wa volleyball na ara bombite kuigwa bakinengero neti amwe na mibira imukabuo mori muchore gwao akuma ntere wa inu na ora kwenda mantu mambe ombithi na mono gukiria biego bia mbe ombithi rutere ruru ni muntu ora twathurere na remingo ekie na inya after kuona wondi inge ndiona youth bakethithiria youth tournament cia michetho ya volleyball football na inya michetho era ingi ya ukonia inya anto bakoro gukutania na miri inkuona ikiendelea lakini nawe to thangatha muntu onkere aronka inya mbecha cia vijana nibyo ntukuona kuumara thurwa tutethe atona tournament any tournament whether na football whether na volleyball whether na netball tutethe atona tournament aitanto ya oni aitanto babangi bonthe ya twanda mainite akwa kaigiria antu wo muchetho na timu cia MB mibira na neti na rende barombete MC uyu wono Elijah Kimathi gutigira na gukira toro ya ngoi ira mami mwankira gu na ririkana mbeo mbithi mono kibiego mwanya bi michetho na bingi nonto mantu ba michetho imaretirwe kiri thirikari cia county nikieto minkwenda kwira muntu ora twathurere no twatichie ngwekie ate kumenya sport is an involved function at county level of governance kwenda mwira eruare mbeche uchieto akure nau cia mantu ya sport ndenda kuwa into bia thangatha ne bia antu bathangatha sport che kuretwa ki county government ingwiti gia thangatha wan mtura nekerwa kanya kulwamira thangatha utema antu abithinye amwe akonia mantu ya sport lakini by the way na kijana awito Matthew anjira kubanga mibango ya sport kenda thangatha etatwe nyuma araba mwirito kaya kuigwa atibaririkana kagita gakaba kumwenda kinyawe mwaka wa 2027 waya kuigwa akenda kura bakamoni kira kiura na ntogo tu tugwatanira MCA ya twamuria atre kego ECD classroom kaigwa ndaitare cibitare kwena thoko ekeri kaburo kethangatha won kuri yo buiche kuna aboniere mweni kura are oboniere nane it is very unfortunate tango kuranda to chioma tu nororo na mheshimiwa Elia Nero it is very unfortunate muntu athuria kura kuya watendi kiatho kia antu baba ethe kiraba wanezite bongwa na abarira ngulukozi raba urete bobongwa one time kiripotera ndeto cia michetho kuma kienini giekana thangatha wondi tigane Central mbita wa John Nthiga.
Right, na nwe no tubako dete tena mbere kuatana na batu na tukele ne ndia moya moni arambite kwidira kia kwa kuwa ni Kanash kutoka Kiremu Ruto Toboa yote sasa sisi 2027 tutajua ukweli kwa wapi. Ongea kwa live about Kidiki is a leader of Yesa if he failed to fight cattle wrestling kwake tiko da kiwa kinyinari lakini aliwa KK Murundu Prayer House well. Ongea kedra kiwa wero Ruto ni alikuwa anawapea hongo ili wapitisha finance bill na wapeleke Gachagua nyumbani, kwa hivyo yeye na wabunge ni one term impudia from Getimbili. Yeye moyo mona ndi arambite kwidira yetu kinyila na nibo yana ntoba kwidira kinyota ni tena batu mwankiro tumba kwidira twikinyane tukwidira twikaira kata ta kirende to chetu ngakwenda tukobwe tukeda tuchamane kirure inge kende to chero de mwe na wero de tatu Monitor madidi ya ukaripio Richard na nigeto Phineas Imana.